Pro chi non conosce sa limba sarda. Prosi stranzu chi cheret intrare in intro desa cultura sarda. Pro chi cheret conoscere paragulas novas. Pro chi stima sa limba sarda e a piacere della pensare a sa matessi manera de sos atteros. Pindulas de sardu. Imparammus su sardu. Sa limba sarda in pindulas. Pindula 1. Benevenios a imparammus su sardu. Chi in custas lezionese ha a imparare a faveddare sa limba sarda. Circae de ripetere sempre a bocche arta su chinaro deo. E pompiae bene in ube rugene sos accentos. Sos pronomenes deo, tue, issu, issa. Nois, bois, issos, issas. Chin sos pronomenes circamur de vacere carchifrase. Deo so mastru Antoni, tu eser mastru Elinna, issu mastru Emuru. Noi semus carrales, bois sezis sorres, issos sunt fradiles. Deo appo una berbeque, tue arduos caballos, issu a tres terrinos. Nois ammur battoraneddos, bois azes quimbe domos, issos an 8 vizos. Sor verbos principales: essere, aere. Essere. Deo so, tu es, issu est. Noi semus, bois sezis, issos sunu. Aere. Deo appo, tu as, issu at. Nois amus, bois azes, issos an. Com arriba s'attera pindula, non bormoghezzas, Una pindula tira s'attera. Imparammus su sardu, sa limba sarda in pindulas, pindula 2. Numeros. Unu, duos, trese, battoro, quimbe, sese, sette. Otto, nove, deche, undici, doichi, treichi, battordichi. Bindichi, seichi, deche sette, deche otto, deche nove, binti. Dai su numero 20 impusti si diventata 21, 22, 23. E gaisi chinde 31, 32, 33, sascentenas, ducentas, trecentas, batorscentas, quimbicentas, sescentas, setticentas, otticentas, novicentas, milli. Carchi esempiu de numeros compostos. S'America est stata scoperta in su 1492.
Sa prima guerra mondiale è stata fatta in su 1915. Sos Statos Unidos de America sono naschioso in su 1776. Su Regno d'Italia è stato proclamato in su 1861. Semur vivendes annu 2021. Assate la pendula. Una pendula tira sattera. Salim basarda in pindulas, pendula 13. Pompiae bene in ube rugene sos accentos. Cucina e cosar de manicare. Vosamento de ripetere sempre a bocche arta su chi intendies. Mi das propria chere battor spaninoso e 1 chilo de pane carasau? Quanto costa questo caso crapidu chi has in sa vetrina? Mi das un canto de petta de verbeche pro la vacchera buddiu? Mi das propria chere 1 chilo de pessiches e pustisi mi seperas una bella sindria? Quando andamos a fare che si spesa pro manicare, de solitu comporamus. Su pane, sa pasta, sa petta, su pische, su casu, sos ovos, sa sartizza. Sa stamatas pro sa bagna, su vinu, sa fruttura, sa virdura. Fachimus carchi frase. Sos ovos de sa pudda sun sos prus cussumaos. Su pane er fattu in su tridicu. Sas castar de su casu sono medas. Sa menzur fruttura è scussa boddia in si stagione propria. Sa petta di su cavallo si manica pacu cotta. Come arriba sattera pendula. Una pendula tira sattera. Salim basarda in pendulas. Pendula battoro. Pompiae bene in uve rugene sos accentoso. Sormamentor desadie quando non sedimus a sa mesa pro manicare. Su murzu si vachet a su manzanu. Sa prandidura si vachet a mesudie. Sa chena si vachet a sero.
ir murzare, prandere, chenare. Fachimus carchi frase. Deo appo ir murzau a sassette de manzanu. Fachimus carchi attera frase. Noisi ammus prasu a sa 1:15. Galu carchi frase. A sa 9:00 est ora de ghirare a chenare. Proso sardos ispuntinu est un addobiu de medas amicoso chi manican tottu parisi. Su licore vattu in sa murta, ermeda istimau in tottue. Narana chi su turrone l'apan inventau in Sardigna. In calicuna arbiddas in Sardigna, sar festar de coiubiu durana dai su manzanu finzas a s'incrasa. A menzurbiere.